Shut up, bitch ass nigga. You ain't had that badge on. I beat your ass. Take your shit in, pop you with it, nigga. We do that shit. Nigga, bitch. Stop being scared of me, nigga. I'm talking. Bitch ass nigga. Touch your gun. Touch it, little bitch. You a bitch. Like I said, what you gonna do? Do it. Pull it out. Pull it out. I don't give a fuck. Pull it out, nigga. You see the demon in me, bitch. Pull it out. Pull it out while my arm. Do it. Do it. Get in your car, nigga. Get in your car. What you saying? Oh, what's up? You still? Yeah. Stop touching me. Stop touching me. Nigga, what the fuck is you gonna do? What is you gonna do? Yeah, don't waste no time dying on me. I'm telling you. Because we all got shots. What's up? What's up? Ito na video kan muang ka aniya Immigration and Customs Enforcement te ICE ICE tia an soi thin te na hi khovela na hau takber ani hiali na rin omani indo nam hun ai pona hau tak hiali na rin oma manilo ka in ka hlum na athenga chumi nuwa dodal na satak achuak zuya he ka hlum thlen ma po hian na satakin heng ICE officer te hi an na thoklai ti boy an nia har sat na siam thin an nia an na thok hlei theilowin an siama tin an mani ti boy tu an na thoklai an duty lai lo ti boy tu te phechu man sen lo khop an omani aman pon man seng lo a boy pui pon boy pui seng lo an kal san ringot thin ani ani na taka chuan heng immigration agent te border patrol hote heng hote hian ICE te hian federal sarkar atangin thunei tu te hne na tangin homeland atangin thunei na pek an nia heng dan lawa an rama omte dap chua na be pui thak tur hian amaro chu chuan mi pui tam takin dan lawa pem lu tam tak om na muna hian an pom du tlat lawani run luin hetiang dan hi in nei lo hetianga ti theina dan hi in nei lo tin an hnial boy ta thina amaro chu dana chuan in USA dana chuan anni hian an ring hlela ni chuan an check theya tin authority pe kan ni chuan phalna pe kan ni chuan kholaya po border lawa po mun sang ram chunga na an thok theya checking an nei theya an rin hlel zong te ID dilin an fin fiana an la thei chu tiang chu an thu nei na nei ani amaro chu USA ya mitam tak dan lawa pem lu tama an oma chung te chuan a thei anga in ham tan thram an tuma an tam to sia tin liberal ho thiang zau ho te democrats ho ten an lo troyom boka ti chuan heng ICE agent te sarkar lai puina phalna a pek manga chung dan lawa pem lu tele cheng te dap chua na thok tu da chu an lo tana an thlawang an lo hawa boina an lo thlen ta thin an rin lel zong an IDMO an fin fi na nei turan dil po in chu tiang phalna ga nei lo phal nei lo tin hetianga ti theina dani nei lo ti dan hial boy ta thina ti chuan an pun khoma an ti boy hut thu thini a khotlang ang ten chung tiang wanga kha in kana poka thleng ta ani mi pui zalen na mun mi pui te zalen taka an che na mun tia an soi thin anga ngai tu te tan chuan om takani tin ale lamina an malak dan po thil om takani thil om tak mai ni lawa an mamo ngoi ngoi ani mania police huna hian kha in kana thlenna khopui chevela khan tunaya mi zali somsari ngot mai dan lo pem lut man chuan nia jela te dan nia korta te hroyan nia te chuan chumi hnuwa tuna thlona kan hmu hi hemi khatla thian Minneapolis atangin an rama thon kiran ni Homeland Department lamte chuan na sazoka hebe pui thak zel an tum boina tam takkara po amaro chu soile soinu an sarkar an ba ani khopui sarkar te an mayor tele bipui tam takin heng ICE agent te hi chai boin anti boya tin an police te ngei poin heng ICE agent te malak na hi an lo ti boy ve thin bokani Doesn't matter. Back up. Don't touch it. Yes, it is. You won't go after us. Back up. Get out of here. You're in private property. You're in private property. Get out of here. Get out or you'll get arrested. You won't get arrested for trespassing. Get out. Speak English, bro. You are safe, bro. ICE agent ten mi pakhat an rin hlel chu a fin fiana ani theilo wangin manan tuma te chuan
heng lai an local police ten an lo chana thlawang an lo ho private property ani ti in an silai te an chu hial ani Donald Trump pa na tho immigration chung changa malak na khir tal takania a har sa zual tul don ni pon a riatani an chivel anin ti chuanin ama khan kan soi to go fan mi kal tlangin Renee it kopui tan Renee e ral na sum ti bai teng fundraising an neya donation an khona chu mi mang chuan 1.5 million an khon chuaka 1.5 million an du to ka hi a kopui a patil pasal aniang chu mi ne na hlan tur chu ania 1.5 million an khon chu saka hausa loi don ani ti chuan hi ania he thil hian party ya ni mo an ram kal phung mi puya in epna anas maya conservative tele liberal ho te inbei na anas maya anasa takin trong campaign social media mangten atak wa te poni kut in thak hialin a thlenga in mu teu to ka renga anin nek de sok te po a thlen nual kha in beina ana saviau maya chutiang zinga soihlo tak mai chu rini gu tik kap tu ice officer Jonathan Ross army veteran kha mitam takin hepa hi tual that tu ni hepai criminal ani man ro tia kong an zo hut hut lai banner ten tara tin an chung ko chan chin ten anu pui hi khochak lam mi ni asian mi nupuya na ya ti te hepa hi bisuala ni medical ani illegal immigrant tho nupuya ne ya chuwang chuan enga ting he tiang hian malak ti ten an chung ko chan chin ten ne anom dan zong ten social media pho chu vut line be to vut line athawang how tu mi tam tak an president te vice president te tin homeland how tu nu te le an border patrol an how tu pa te chu zong ba ka mi pui tam takin an thlo boka ti chuan ani pual hian GoFundMe kal tlang thawin fundraising aron kalpui ve poka tuna kan thulak mek lai hian apung mol maya US dollar noi ruk sing ko sanga zani som ni pakwa atling khom to ni ni reilo te chungin 1 million chu an tlin thei mai narin oma nge noi ria ta hian an ti top don ka shelova an san le mai the ni ti chuanin hi atlem lo khop maya cheng noi ruk sing ko dollar noi ruk sing ko hi India poisa chuan crore ruk vel zetani ai se jen te hian an post tinga zirte an na chela zirte in kum khata cheng singli sang ko dollar singli sang ko changa dollar sing riat sang ko chumi inkar chu an lalu tlang pui thina kum khat chungin ani he Jonathan Ross hi chuan akum tam taklo he fundraising mang hian a hlo thei don ani he fundraising an thuzi hi te hian an ziak tela media lama domestic terrorist ina GoFundMe kaltlanga poisa adong lai kalo mu khan kha officer khan za a sang khat percentage 1000 percentage sari chu za a sang khatin a pel thui veng khop 100% kha chu tianga phu ngoi aka pa thutluk na dik taka siamani chuwang chuan GoFundMe kaltlanga poisa don hi phu ve ani chuwangin miron pui ve ro miron fan thi miron chun lu pui ve ro tin thu azia ka hian athok tha niang cheitong khan ni reilo te chungin noi sari don dollar noi sari don atling khom to ni Jonathan Ross puala poisa an tho khom na langsar tak pakhat mai chu American pa hausa billionaire Bill Ackman cheng sing khat zet ai se jen tan hian alo tho vea hi ti alo anem le maya soya lo le bokani mitam tak an thinarima andil runa ema an chetin reng an lo ani GoFundMe mai khani lawa give send go hi fundraising platform thonia heta hian Jonathan Ross atan hian dollar noi thum an golani dollar noi thum an tuak sak meka te chuan tuna ka en nun bera hian tun ka thu bot saila hian cheng noi ni dollar noi ni sing ruk sang kha jani som ruk panga ania heponi sela heng an poisa khonte hi inbum na le engemo atham ralani lo chuan Jonathan Ross an hena alu tani chuan he ice agent hian kum tam taka
a tho chua thei lo tur a tho chua phak lo tur he fundraising mang hian a thok chuak don ani a millionaire chu ani chho don chiang phot ani he poisa tling khom awang hian he thil hi America a pole le lam te liberal lam le conservative te in epna nat zialan tir chiang tak tu ni na hriata heng ice tena immigrant ho an boy puidan illegal immigrant ho an boy puidan a hian mitam tak an loma mitam takin tha an ti em a chuti lai chuan mitam tak an thin rem em boka chu chu kong sang sangin aron lang chuak ni na lang heng poisa tho khom thleng hian ni chuan Minneapolis lam mai po ani lowa New York lama po rasa takin mi pui an che chuaka abik takin dan lawa pem lutte dan anga om to te pon heng hi heng ho thawang hian ho na se me maya tuna thalak kan hu mek po hi hetiang hi an thalak tar do dar ni I love immigrant New York isuan le zelana tun kum thar tira kan puan to kha New York khopui mayor masaber madini heng ai se che dana alung oilo to sa nak lain a thian rim to lain an na thok zingami New York Council noya an na thok an sarkar na thok zingami an employee pakhat chu ice ten tuna hian an detain meka an reng meka thuzo fi turin an kol meka an mayor alung oilo le maya hei hi kan democracy te kan khopui te le kan hlutna pong sualna ni kan hlutna min ti borban sakani tin a thu a se ni ole empori sela he Jonathan Ross hi a hausa don view moya tin aka hlum tak rini good ti chung te po an hausa don view maya boruak atanga boruak lenzia tilang chiang bertu he fundraising atang hian a riat mai o metin politics a po inbei na ana sa ma buena court lam thlengin tam mai ni just tenga idan point ang lawa tin dan keng ko tu tenga idan po ai nang lo ma a thenin ai san support da a thenin an support lawa a then phei chon mi pui te thlawang an lo hau hialani chutiang vel kara chuan an ding meka tin Donald Trump pa chung chang te le eng emote an la ron ti chuak le don ye pori se tun tumatan chuan du tok phot tiang